Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu. U današnjoj epizodi pričat ćemo o novoj ban listi. Tako je, nova ban lista je upravo izašla. Konami je izbacio najnoviju listu i omogućio Sky Strikerima da dođu ponovo u metu. A hajde da vidimo šta se to nalazi na Forbidden listi ovoga puta. Prva karta koja je banovana je Cyberstain. Ne moramo da pričamo zašto, pretpostavljamo da postoje brojni razlozi za to, ali idemo na sljedeću kartu. Sljedeća karta koja je banovana je Super Heavy Samurai Scarecrow. Scarecrow je Link koji je banovan i verovatno niste očekivali da se ovo dogodi. Sljedeća karta koja je banovana je Diablosis The Mind Hacker. I nova karta koja se našla na ban listi jeste Appointer of the Red Lotus. Izuzetno moćna karta ukoliko znate da je potrebite kako treba. I Branded Expulsion je banovana. Također, jedna od izuzetno interesantnih karata za brandede, ali o tom potom. I to je to što se tiče te liste zabranjenih. Sada idemo na Limited. Limited je Blaster Dragon Roller of Infernus. Bio je zabranjen, a sada je limitovan. Dakle, možete da igrate jednog. Match Circular je sada na 1, Gamma je također na 1, Denglong Fears of the Young Zing je bio Forbidden, sada je na Limitedu, interesantno jako. Kashtira Rise Heart je Limited, dakle ograničena na po jednu. Pearly Delicious Memory je na limitu. Ovo je interesantno, ovo je iznenađenje za ljude koji igraju Pearly, ali ok, idemo dalje. Naturia Sacred Tree je na limitu. Ovaj trap je izuzetno moćan, postoji reprint koji je igrao u Master Duelu protiv deka koji koristi ovu kartu, zna koliko je dosadna. Idemo na semi-limited, dakle polo ograničene. Herald of Orange Light bio je limitovan, Kashtira Unicorn, Lightning Storm, Runic Fontaine, Sky Striker Mobilize Engage na 2 sa limiteda, ovo je jako dobro, moderatori se raduju. Sprite Starter, semi-limitovan, to je inače nova karta koja se našla. I sada idemo na neograničene. Blackwing Steamdog Clock, Genex Alley Birdman, Samsung Lotus, Spiral Quick Fix, Recital Starling, Draco Face Off i Sky Striker Multi-Roll. Ok, ovdje vidimo da se na novoj listi nalazi poprilično dobra podrška za Sky Strikere. Da li će se Sky Strikeri ponovo naći u meti kao meta deck? Diskutabilno je, moramo da vidimo šta će se sve izdešavati i koji će se dekovi igrati. Ali, ono što mi znamo jeste da Multi-Roll može itekako dobro da vam koristi ako igrate Sky Strikere, isključivo Sky Strikere, ali što se tiče Engage-a, možete se držati bilo kom deku uz nekoliko karata kao što su Hornet Drone i tako dalje. Već to je na vama šta vi odlučite. U svakom slučaju, nama se sviđa ova lista. Neke karte nisu možda trebale da se nađu na ban listi, neke su trebale, ali u suštini bit će jako zanimljiva meta. Ono što je nas iznenadilo jeste Lightning Storm koji se našao na 2. Uglavnom ljudi igraju jednu ili 3. Rijetko ko će da igra 2, ali u suštini karta je jaka, dobra je, moćna je i može da vam omogući da vas spasi u nekom trenutku ukoliko ostanete bez nekih resursa, što je jako pohvalno. Sve u svemu, nadamo se da vam se svidjela lista, pišite u komentarima šta mislite, a mi se vidimo u nekom narednom klipu i naravno ne zaboravite da lajkujete, da se subscribe-ujete ukoliko ste prvi put na kanalu. Vidimo se u nekom narednih klipova gdje ćemo svakako napraviti Sky Striker deck profile. Pozdrav!